kita untuk keselamatan kita sama-sama, mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, gini kan. Berdoa selesai. Oke. Salam gaspol. 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 Salam gaspol. Serius nih naik jembatan tuh. Telur apa namanya? Penyu. Telur penyu. Telur penyu. Halo guys. Oke, kami udah mau berangkat nih. Berangkat kemana Pak? Kami mau nyebrang ke sana tuh, sana tuh. Tuh sana tuh. Oke guys, jadi kan kami mau ke pulau sebelah sana tuh. Kemarin kami juga mau ke sana, cuman belum sempat karena hujan. Jadi sekarang keadaan alhamdulillah bagus tampaknya. Jadi kita bakal menuju ke pulau. Stay tune. Di sini juga banyak yang main lato-lato nih ya. Coba main kan, Dek? Iya, malu-malu dia. Iya. Ini lagi siap. Tongkat kera sakti lagi disiapkan. Oke. Air minum. Udah ada Pak ya? Oke, kopi udah ada Pak? Mantap. Halo guys, sekarang kita mau pergi ke Tuang.
Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I'd had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go. Iya. Nah ini dia mau turun nih. Nah akhirnya nyampe dia. Nah pulanya luar biasa indah. Ya. Mantap. Bang, jangan dulu bang. He had no flowers in his hands and no time to say hello. If I were in his place, I know I would have kissed her slow. Standing in the street alone. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I'd had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go. Kita sini ya, Nisa nggak datang kan? Nah, itu lah tuh Nisa. Itu bukan gue enak mas. Medan nggak ada kayak gini. Nggak ada Medan. Nggak ada di Aceh ini. Aceh Jaya. Aceh Jaya di sini. Mama kau nih mas. Nggak ada. I saw the guy that she was waiting for.
Penting orangnya nyaman. Nyampe dengan selamat. Oh. Awas, tangan apa? Tangan apa? Alhamdulillah. Sekarang untuk Oke. Bisa bangun? Bisa. Oke. Bang. Ya, bang. Sini aja. Aduh. Akhirnya. Happy. Happy. Telepon, happy. Happy ya? Happy gak happy?